Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila aru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Kayeng dorba thawan jong Khasi Hills Autonomous District Council haka Pratrik Julia Arja Apulai kala menjur kamang tingka ka Arspa San Pulai Kulur Tam ban pentulun ki kam jong council na kabenta usnam Arja Apulai Arja Apsau yakni kamang tingka la menjur hayeng dorba thawan hadin ke jing etheria tai sani lagi dikhot jong hayeng dorbar kibala ay menjur ya executive committee jong council bakade ban long ka ba adakar ha ba pelut ya kamang tingka hakani kasni ka yeng dorbar kala menjur ban pelong ay ya Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicines First Amendment Bill Arjar Apulai ba ya Khasi Hills Autonomous District Service Amendment Rules Arjar Apulai kadba ha ka bayday ba Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill Arjar Aphuai kayeng dorbar kalarai bantung da select committee banyak keren sani halor gani ke bill ya kabala kli du chief executive member jong ka council uba penyak sing CM kum chairman de masa chairman sa kendiat na kaliang ke jonga akwa ikaban kedo ban ai jumut ngan ya tek kat kum ka imat tiba lamai thang do siam bata kalong ka jingede bat di jingsna iba ka council kalasna nadu bastang ni katem nadu ki atli ki isi ibangilayo ko katem bat kantuk ki isi balai ni sumtu ba kum ka council kalasna pun ki jingte ki banlong du kala ya kaban penmi revenue na kabanta ka council ni ibangi ong ki council set pat kumjuru nilai iba ka isi beladep ila sim interest kar ya kaban suna ya yo ni sultanat ba kung ka council ni hapan simkiaro na kabanta giyo namar ba giyo kidai kaway na kibenta kiba konsan kibede kamtam bat ki nongrep namar ba kung ki nongrep kijuot na kapor sa kapor jadi sige kisumki bat kamtam ba kimdon ya kisaka di babiang bat kanya marep kisumki demre ngasu don katin salur angi ya kaway na kijingtay iba lasdang na do katem kabaladep kababaro ngitip ang ipi bali ino ya kata kijingtay kabala initiate nado katay kaway katem kabanwan ng katem katem pagkata kalong kati kajingkin kalong kaba kapisa kababun laban ong bala invest nanti la pelut baru dia don ke snow ke ta hoy hake isi bledep nilaya persyang ban complete dia ke project dari tip kadau ke kalong ba kami ka objection na kaliang jong ka entity ba pumjo na kaliang ba pollution dari ka ba ngakwa pansu kerpa hamtam yang ia mensat mai menta badam pet the council building ba pinsu ba ban simtia ba nang ba kaliga project ba baro ngitmi ti dan depno but
ngalai iru agani ka speech ba kidon kat to niru ki wepat ki jinte ki bom semla reflect aga speech kedong diam dengan net ba nakaliang isi sikiaro ya ki wepat ki project ki ba bom semla reflect aga ba speech kebaar aga jingidai bat ka jing ai bring permission kabalong kaway na ki benta ki ba benta kung ka council kalayo ya kabor amla lam da tempau keting ai kublay yung iem barim obat ka building bylaws ka kabor mulai tristom rengkat baka isi ko kaway kumno ban ulong ya kenika jing mu ya jing angnut tu pai ba katuka master plan area kabaka sarkar kabat mu ban panha ko muda rei mentala aino haka district council nang ban issue yaki building permission hoy ngalai iru aga budget kumbala propose lagi isi ke barem ngila ai ke budget labu itu budget provision ba kumno panang strengthen ya kini ke authority kai ke bang asu wa pan ajimut hani golong ba nang bang numdu ya kini ke bor ke pemilayo ka jing ajimut ke jama golong bana kalian chairman uban sab lead ya kini ke authority kumba di lasna kini ke Islam di beladap di bengi ong ka Khasi Building and Structure Regulatory Authority. Our members get to be but the technical team. Baka nomdan ka dili agaban issue ya di building permission. Dan hagi ni kendiat tayo. Kaladon ka jing sedang bagi pai inut baka slam palat ka jing ai di building permission. Isutho baka jing ai ka jing slam kamde ka nuno ka daw ka authority ka kwa ban penslam rela suku pa ka manpower mabalay na kiju gibriyo ni pensrekam haka development pagubju haka ni ka authority daga tingketu ka jonga ka banga kwa pan ajimut hangi kalong ba ngin yale ban step namar ba shwa ba kan mi ka complain na tipat ba yo let's see yo we do ya tadi namar ngalap baga de ka way na kitana ka kumai bawan raru ka revenue ya ka council ora ka revenue council takadaw aji tepat kalian ka tolong bangin simkiai kani nang ba dan wanra ka sikio dong ka tenan pelatan ka haka council kabalai haka jingedei bat ka speech kepala ai data yang jauh siam habidai bat kalan ai nasikwa angni ban kedau bat pendai ya kajing keren nak yang siam bakata kalong ba kajing ong angni bang ai kuble ya ke sarkar singla balang ba ke district council affairs department ka council du kalapan state ban snai ki rules bat kini ladam Enre kay ka bang kwa ban an ni kalong ba ka bakini ki rules ya kiba la dep penkre da ka komiti ka bakerpang ya ka bala kledo da chairman ni ba elbla ba dei mai ibala tau de komiti ka jongi ka bala tau ni rules ya kaba nila approve dari isi dengan kuat anu ban nakaliang jong siam ban pen palo ani ba kadang rekam sa kanila komite kabala tresito ya kaban tao yang rules ya kabila pedang ru ka isi awede bat kanika solid waste management na kwa ban chu ai thing mut ani namar ba nakaliang jong
ka solid waste management cell ya ka ba lakli da UEM in charge dong ka sanitation, health and sanitation haki niki kendiat benai ke bakala tekam kala ai nu ya ki city sa ki dorbar snom bagi disnai di komiti kajing ai jimut tadi ka dipun mau nak kalian ke jonga kalong ba lakum nu bangin budir nak ni ka sel babaro isnong ki bandon ya ki di komiti ki ban ha ya ke ditip sya ni ka sel nang ba ka jing trei kau kan long kabayat dai ya nanti nama kumbang itip bayakan ni ke bentaru nak kalian ka Supreme Court kalau orang ba habedai bat ka solid waste management habedai bat ki schedule area ka ba ha pantai kadai nak kalian to ka council habedai bat ka kam hapul oi nak kalian jong ka liang yatei nak kalian nuwe nak member tu la kren ha halo ke jingdei bakani kam hapul Jenrei habangai i ka statement ka balai do CM hani ban ai ya ka jinga trilang ka bakura ba hima ki badon ka jinga ka japur ba sam bub sam kai ka ba ngadon ban om kalong ba Mr. Chairman kalong ba kumbang ilap hakani ka phase 1 ka baladem na kaliang ki hima himhun ya kajing pendekut haka iswan. Jika eka mengambil banong hangi kalong, bahkan ini ka face turu. Ide bansim ya ka confidence. Ide bansim ya ka concern. Jong kifli long sensar, jong hima baro. Namar hangiru pila kedo. Bah ukur usam jong kemeklea kalong katkum kepara 20 jong kasih. Aba piong ba ubur usam jong kastit ulong katong ka paragraph 20 nasno ba kaju ka bangingi yan kalong ba ubur usam jong gihima uday banlong ubur usam ka kastit kata ka ba ngakwa ban penken maon ba ka face turu inum day bakan midiang kajing ujo nakikli nong sensar kanum day ban mi biang kajing bom hun nakikli nong sensar kata kalong kaba nakaliang kajonga ngasgo bangadon kajing sokya halo kini benta agwedei bat ka wei ka benta ya ka bom shimla kren hakanika krew hakanika speech nakaliang siyam kabangadon banong hangi kalong kung mangitip ba ka district council kadon likely itanan kabangiyong ka executive ka legislative bat ka judicial bat lada kaway na kini itanan ka tulot no ka kenyo nasno ba kung ka district council ibaro kaway kan wanra ka jing tulot bo abang abhay siya kaliang jong ka judiciary namar balay haki isi ka baladep ila sim kia bha ano kami katanan da kaba ila pli ya ki district court apo nong po anong stoy bang mo perwan kasi pli ka jungi hakat kupor ya gini ikut tolong bandang perkwan susu ya kami kabor kabaga district council kadan hakaliang kabisar kada Henry ke Basrosi kalong ba hakaslem ke baladaw banakaliang jong ka sorka kala penni ya katukan notification hakaba ban pentrikam ya ka CRPC baga CPC hakikut ibadon hakastit poroko Barhoy, hadin bangilayat tay, hadin mangalakot, ya kejingalang jong baro ki MDC.
Gila keren nak isi. Gila keren nak por ini benta. Gila donru ke meeting nak por ba ke state government. Andai lapang sutu ingi hak ke por. Bahkan nungta ya ke por jong kita sikap. Hoi hak notification ulah ho. But the district council code shall continue to derive powers under paragraph 4 and 5 of the 6th schedule. Andai ke basumsi mentah kalau. Nah keren ni kani dah kecing sukya Mr. Chairman. Bahkan tip mentah. Babun kikis mentah. Kim lechu, kim wan pachu sekakut kejo. Nomor balai kikut, kikis, kibalong ke trial apa dan ke tribal mentah ki district court ru ila shift. Ila baka state government. Kalau set up ikikut, nadu haki subdivision, haki district, mentah baru ki tribal case ru, nak trial, haki ikikut. Jika bamut, basuki kini kikut kijongi insakhang saja. Insakhang. Ke district council court kijongi hangi sakan nu sakenja. Itu ki district court ki bagi likli insakhang kerdau. Kita ki village court ki bagi ong, ki additional subordinate court ki bagi don. Ini baru kin sadubor no. Hei kita kajing peniklan kejungi ya kesiksi. Ladang iladu ya kebisha. Ngi kagawi kasni gin saduru ya kasensya. Kemali. Ini sadu. Kadang keren ini dah kemensim ke basuk ya. Namar dah kalian kejungi hak Islam ke baladap nilai tai bahaya kan. Namla kamda ai kublay ya baru kimamba nilai long united. Aga tu kupuar nongelam ke kalian ya teh ke kupuar badan. Nilai tai bahaya kan. Dengan su balada kalongbung ni. Maka pa ya isi sobha syamkia. Ya kan ini kebentar. Banyak keren yang pada state government services. Ban modify yang ni kena notification. I can long clear. Baik kisi ke badai hapdan tribal they but trial ban that is district council. Jadi ban ni baik kata ke notification. Lembung ta nginumla ban penek pensa yang kena kebor. Ayang astang 1 minit systematis. But sakaway kabangakwa ban keren. Kalong agak jinga day bat kini steam di hotel. Nampak ban keren nalor ba nakaliang CM ba ai ke keren hagbede ban pentri kamno ya di gram kota. Rui ka ba tanggaway kabangakwa ban keren ka baya sanut lut baro. Akan mau baro ni keren ni. Pagkata kalau kapisa kabalapoi hak state government kabayadei buat ke health sector. Jadi kapisa adu menda kaklemuan habagade kabagiyo lembaga 15 Finance Commission bahaga sanction letter lada mention clearly bagani kapisa la amang nakabenta ka autonomous district council. Mereka lumbo, panaliang kat tu kan ingut, the officer of the state government ilas mislead, panong ba ka council kamla berputri kami ini. Mereka kuat ban keren hang ni, ila tho nakapor, ila kendo isu mistar nakapor. Ki members of the house kila keren nakapor. Henry kebangasung ngo kalong bagi ong ba the council Camden board lani Camden provision bantrai yang scheme kepada ke health sector dengan kuat ban ong to refer sa ka 6th schedule atau Camden provision ka 6th schedule baka district council can establish can construct yang dispensary abo ong dispensary kamulayo atau kita kendai nang mata ka health sector ngimla kan snai isok santa Imla kan tiar nak benta di existing THC dan TCFC begitu.
Sakadaw, Mr. Sherman, ngakuha ka pagkamag. So, makanya kapisa ka sakot pagkala, Arsnam. Kapag ka ho, kajong hipay ba? Ibahap ang konstitusi. Di, Mr. Sherman, bersibun ni kapor wakila ay, at siya nga doon sibun berkeren. Tang ba nakapor, nga nung siyem ni kapor, tang ini tidak nakaliang kejongan Mr. Sherman bersibun but ay kublay no yaw siyam ba lawan ra ya kani ka budget nakabentar senam arja apulai apsa bersibun kagabide but kani ka budget speech kung mangilapan kre but nila penso kasingi basdang jaman ka budget session tentang nila yo yigijing yatai jing ekran hamtam ru jing ya ai jing mut kumno ban nang la ban pen bha shu yaki kontrekam ki jungi apo kaneka mang tingka jong sinam ajar fulai afsau iba titas tarbal khan kumian ru ila penpau ba beidei ba kaneka jingtei la ni ka jingshna la kunmi kibala ban kunmi revenue yaka council ba haga executive committee kami kadang hapo department jo ka council assets council building lapan iru habide bat kejing shna bat jingtai kiyo bat mai bat ki beladap ru kumjuru ilapan kenmau ni habide bat ka building permission ba ngilayo yakan ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority jong ka KHDC kabalong kaway nakatanap na si Trikam jong ka council ka tanat Trikam ka batmay ya kabandyo ban pentulun baik ikikam kijam agabide bat ki building permission nang nishkman bat hadu menta Mr. Deputy Chairman sir kuma lapan pau ka budget speech ba kumba papulai teli di building permission layo ban ai na kani ke department ilakren ru balapan kenmau ru yangi hakabide bat ka land act ki rules bala clear ya ka committee da syomkno badon brom chairman ban penbait nanti ki rules habide kani ka land act de kumjuru lapan kenmau ini habide bat ka solid waste management cell kawai na ka cell ka ba don hapo jong ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act Arhajar Arpo kaba aibor ini kum ka council ban pek namta ka jing khoj suba hapo kini kishnong ki thau ki et ki hima bahap ko ka jisha jong ke KHDC lapan kenmaru hangi ba idon kini ki lightly ki wing jong ka council ki belong ki paya ki baskem ban penlong penman ya ka dis council ko makalong menta bangidon ya ka legislative wing idon ya ka executive wing ban idon ru ya ka judiciary wing ilapan kenmau badang shen hoy kalong jing shisha haka isi belailam dai ba titos talwel kilayo apan play kilai teli ki district court kata ka district court apo nongpo ka district court apo nongstoin bat ka district court apo makwarwat ka jing tmu jong ka ni ka jing play ki district court kalong ban kampensuk yaki priu ki jongi ki Khasi ke jongi ki bai kendu yaki mukot rumah apadeng jongi let's say ki para Khasi ba kenem dan kam banwan hadu ahne po shalom ban yeshim menta yaki cases ba per ki jongi lada kalong hakadu kenu berkom let's say kila banlet no tang haki district ki jongi but kani ka jing dan jongi district council court hakini ki district level kalapan suk kalapan sting shisha yiki paipa kijungi khamtam ban numkta sewat ya ka jinglut jisep habide bat kapai kali kapai singi bat kiwik benta lapun kenmau hangi pa habide bat ban pentre kam renti yaki development schemes kumba lapau ha budget speech ba nakaliang ka isi ka ba thmai benta ni donjing thmu ban pen step ban pentre kam no ya kanika e-gram swaraj portal ka ba hap kat kum ka guidelines jong ka 15 finance commission nang ba baro kini ki proposal ki jungi
ki plan estimate ki jungi na ki member parot haba ki dan ni kanu jing temu ban submit ki schemes kamut link ba kani ka portal la pen poi direct sya ka ministry jongka finance ministry sya ka panchayati raj ministry nang bakin la ban apply ya ka fund ke jungi hakapor ka bapiak te ilapan kan mau ya ka health sector grant jongka council kani kalong ka jing shisha haki house nem beladap layo ruban pensmo haka yeng darbar assembly ya kani ka mat ya ka ba nakaliang ka finance ministry kala bha ya ka health sector grant ya ka council baka council kan yo ban ya tray ringkat let's say what ka jintip to state government ban pentre kam ki babon ki project apok ka health sector khnang ba kani ka jing put haka rupam sumar kamtam kanamdan hapeng ki paipa nadu ki grassroots level te ka sarkar India kala perkhat ba ka council secondary ka way na ka department dan ka tenat rekam ka bapiak dan rekam ka health sector grant haki grassroots level te nomor takadau ya kani la mang na ka sarkar India but la danlu ka jingtha ka basyai ya kani ka grant on pendon kam daki rural local bodies government ki ADCs te ngiru ni syak kentup Henry ka basusi Mr Deputy Chairman sa hadu menta hadu dan kini ki ngiru ngelacek ya ka status jong kani ka health grant ka by day ben one jeni po council kampat shim ladon kanu no ka kubor ka bangin yo ka city ba kinpa kani ka grant te nakalyang juni ka executive committee in yo ban Budin renti habai dai bakani ka kam Mr Chairman sir kumbala penpau haka budget speech haka benta ka ba khaddu ka page ka ba khaddu ka conclusion na ngaji penkut ang tu maswa pa pensmo khndat la don kan ka tentin wong ban penbhai kun kom trekam bat ban pek benia ya ka jing penlut bakadai pan long barabor ka ba adkar ban pasai kita pe halor kani ka nongrim kani ka isi ka yeng menta banwanra kani ka budget ka mai but kumbara penpau diki members khamtam bagi pai kani ka budget book number bakhat ila wanra di member na po mo control number ba hakani ka by day baka GH but I contribution towards pension family pension gratuity etc. Kani ka thau nakamta ki staff but officers baro jong ka council hik tani ka establishment ka kam kado ya bandan ka chikpenlut namta ki members for QA namta ka areas due to the members council employees on account of revision of pay scales kani Mr Chairman sir melakukan power member ba menship senam kadai South Kurur atas senam arhaja akuar lai balai pat menta ka yar syakalai Kurur kadau kalong ba kadan ka kanika areas jo ki members baru alai pungut ki members kabadai ban yo ki members kumba omduna ya kapalak inrai hakas senam kabla dep sela siu no na kani budget kabla dep jom senam beladap kumba lailak dua members kemud pasak menta kadai stang sanlak de hamil kala hamduna Mr Chairman sir ban siu kini areas jo ki members but kumjuru kadan jo ki areas jo ki staff ki officers kepada ban siu kakum ka relation ba laleh na office de habai di bat kini ka grant to town committee or Mr Chairman sir kamdan nunu ka jingmang akani ka budget pemerintah Henry nakalian kecungi pat ngimshim la dan penuh ke jingkmu nak seban penduk yang ke town committees Henry let's say la dangi yo pat nakanu ka special grant nak central government nila benmang niki town committees but kumjuru nam taki kam apo jong kanika grant de hakabai dei pat ki kajing pensau na i member khamtam haka page bakhat nyau na kani budget book ila penpau ba haka baidi bat ka arts and culture
Habis baka arts and culture balik kami kajing mang tang kumbak sandai lak haka sisnam nam tabaro ki members ban ai ki jingirap shiki shnong shiki club lane shiki nono ki brio ki baidan benta lane ki seng ko herafer kamtam ban penet pensa ye kariti dustun lingba ka arts and culture department katawi kalom bakani Mr. Chairman sir ye kani ka jingmang hakani ka grant lamang na kamantaban ay daki MTC kung bigran ng taka arts and culture hik kabangi niyo tang naka jingyo naka revenue lajong nene ka jingyo kabayo tang naka jinglum khajana naka council tenamat kadaw ni sutu ba nginamla pen he than ni kanika jingsiyo ng taka arts and culture abide bat naka ni grant namal kan ta pat yaka tulong jong staff Yuki members baro. But happy day but ka arts and culture na kani ka isi ka bamentaru lingba in charge of arts and culture ila trishtom banwa kilat lenti kumno bala banjo ikibe pat ki fund na ki financial assistant nang banla ban penne kinsa security dustur ki bapun ki bangilai kren na do isi belada do nilai kren spang ka syak ka masti khasi ka ba ngon hakanyam terai ke jui haki shnong haki rai haki hima yakini ru mila ban yarap ya sila dangi yo nak ni ke gran te nomor takadau Mr. Chairman sir ngin hap pek punya ha shuaban wanra ka budget nang bakan namlong ka jing du nong ya ka council ki bro kowe te la pen kenmaru habai dei bat kani ka sports but youth affair te kababu tang kumbah nulak kani ru di kowe ka daw perkhat la pwede pa jing yarap na kalyang jog PMDC ng buo bay tek kung makadan haka budget ka barim lulap ni mental kanne tuju krem penkiyo la rekam penduna namar kanam ta pat ya ka baha mang tingka nang ba ki staff ba ki officers ba ki members kanam du ya ka tulok dagi penke ya kanika amount te habide pa ka sports youth affair kamot bangi penne ya kanika amount ngimdan jingket yaki nak samla itu. Ikan katong yang kapan kumno bantal kilap leti banyo banyarap limba ki MTC sungi baro ibran ni ko ien nakamata ki sports club namta itu ki na udah sat ka kamile kai kiba fair la kalau ke football ke cricket basketball berkiwi ki indoor games si kumjur te ni kan kata ka jing angut namar kata ni lamang no hakawai pat ka head namenta pun kita ki development namenta ki sports activities bagi kelembu syu angni namar ba kanam kita ya ka jingyo jingkot jong council nakabha ka bagi julum banam kita ni ke jingsiyo ya tulok de poin no si ba kita start kai bolong LO ilapan kenmau haka page 19 ba ni kelembu ya ka pension jong PMDC ka kadai ke jing shisha Mr. Chairman sir lembu namar abai dei pat kani nilai iba ka isi badan keladan jingmu banwara ka official bill ban repeal ya kani ka pension act juki members te masin shimti kani ka isi ka batmai haka arpulai tarik jong ni bana jilio ka ladan ya ka executive committee meeting ka badingkom haka ni ka meeting ila shim da kowe ka jingmut ka rai habi dei pat kani ka bill habedi bakanika act ban pensang ya shwa ban re-examine dan ban review shwa habedi bakajinglong jingman jong kanika act bakunjo kajiyadei ban itu ki members ki balarim ki members ki bala shongtai ki ba la file ya case for high court ki prangut ki bala dei ban yo ya kanika pension badu arkumut tam ki bampat yo pension te habidi bakata ni snow ba kum ka isi badan jikit le kat ban repeal ya ka act kamde ba suk te bat ni perkhat babun ba kibel sangni po council ni kisaten inyo ka asen ini perkhat ini nyo kamna dengan yo bantre let's say hakanika jingtre kam jini ko ka isi ru menentip ladaka government of India kan wanra ni ya ka amendment jo 6 schedule hapok parliament lada ka wanra se kan kata wa kata ru te nomor kata ni semudai ban no shwa
ban review shwa ban re-examine ya kini ka act pakanang ne shwa lempat repeal te namar kada ya bayi pakani ka act kandang ne but habiti baka pension jongki MDC ki bari pramot ki bari video nakalem jubi nen hal kila uti da kenu kila uti bangin yo ne seban siwe kata te kaba pun ya nujor pat i LO ban ong ba jese u MDC bagian yo tang san hajar shibnai kumnu secretary bla shongkhat yo kambul te bengi pai what support state legislative assembly ru kamut bau MLA bla shongkhat pun he pension mu yo chief secretary te nama hadu menta kat kum ka report kalong ba lai pusan hajar shibnai la ai pension yeki MLA ba job shisi naman kani nga job tang system Mr. Deputy Chairman nampak yo pension te namar ka daw ninang la ban penjual ya kata tingi sutu habadan ka fan nin persyang ban yarap kanong ka jirap nam ta ka tuki te ya kata ru ka syong hakini ke isi ka ba temain ta kuno bangin wat kila kulti nam ta kani te habai dei bat ka jing don kamu na sia kila ban keli la dambu bat ya ka budget provision kuno tinseo hakini kisnam banwan lani natau sinam hakini financial year ngila ku Mr. Deputy Chairman Sir banwan ra data supplementary demand landa.com ban penrung ya ka pension joki si pelaksana si jokani ka guest house but kami la le haka isi ka barim but nginsa nang budien CTA ki agreement ki baidan ka jingete pedeng di benong shimwai but council nam ta kani ka guest house but in yo ban budien ya kani iba lapet maybe ilapan termau yang ini syapang kenika Khasi Traditional Medicine Institute apa num sopat benai oi ya kani lamang naka excluded area ban pentai ya kani ga jingtrai ke bah ke banlong ke wei naka institute pandan kecaka sumar tenrai sumar khasi kaba kini kinong sumar tenrai ketuni kinyo ban dan hakani jaka banyo ban yashim menta lese ban ai ke sumar ikino no kinong pang nong stom la kilong na po jela me kaya ne na kiwe pat jela kinwan hakani institute banyo ji sumar tenrai namar ka jadrio jungi dari khasi jungi kalong ruspa ha bandan ikini kidawai kenbat kidawai club tang kitu hiki nong ai dawai kenbat ki bau blei la ai sap hiki let's say ki kila ban tip hiki ni ki dawai kenbat ba kinu ki balong dawai ba kinu ki bomlong but ling ba kani ke institute let's say in don ru ki jaka ka laboratory ban test let's say apa ki don ka jinsong hiki ni ki dawai ka packaging ikini ki dawai haki bilor haki nun ki container let's say kan dei ke bapuat ke suba but kani ke institute kan don baru kita nalor ki jingkya iki nompang but wat iki jaka test but kani ke isi menta kan budien but pendep but namar bampat la ban pendep let's say ya ki katu kat ni ki benta jo kani ka project let's say kum ka ban penpoi ka umbang undi apa kani ka institute ban don ka fencing ka bebiang sempat la ban tertrekam ya kani ka institute but hak jing page jong ka council na kamta kini ki Khasi Traditional Medicine Institute but kumju kini ka committee ka page ya ka jing ai kini ki certificate ki dong sumar CM kemudian nomor ba jing sa ka lunch break ka dispuji dengan try la gayeng kemenjur ni penkot no page ya kini ka general discussion ya ta CM petang so tang mensyupen kut ya kini Mr. Chairman Sir nakaliang ka council kala ai certificate dan ka certificate ban itu yaki nong ai dawai khasi kumban ru pungut hadu ta but nemdei badan tang ru pungut dang pun ki bawan ra iki application joki nai katum kani ka act katum kani ka rules ngin hapan pet lar kila biang nem bangin ai ka certificate ka chung itu bakerpang iki tengah ai kublai kerpang namata i ba latip lang namta i ba biam landong kibla penpau ke jing sokya joki ha bai dei ba ki babon ki rupam trekam jok ni isi
kaba rem baru ka isi kaba thmai ban yo ban budien ikini hikam ban kumjuru ban trei daga jing kit kli ban daga jing sungkya ban nakaliang jungi ka isi kaba mentaru ni kloi ban ya trailang ban kaliang ya tei ba phin nin kloi ban pediang ka jing ai jing mot jing committee members aba hidan kanu ka jing mot ka blok constructive ni kloi ban pediang ya ka ban la ban ya tei lang kum ka council nam ta ka jing mit jing biang ban nin la ban ai jing shakri kaba bhatam bat punjuk ke jing sensyar kaba biangtam dam ta kipai pa kabri nutra ka jungi bahap ka jing pai jong ka KCC bleshibun Mr. Deputy Chairman sir. Mr. Deputy Chairman, kong nga soban ay kublay siyam wala ay ito ka jubab kaba la kentup ya baro ki points kiba ni ki member nila race ka dikasi ha ka niya ai kijing ajing mut kijungi bugi persong kijungi dari ngas nakalian ka jonga ngas don kijing sanut tangi kani ko ibenta bagata ka de ha kijing ade bagatuka ki notification kiba mi naka law department senam kebaladam ya ka jingpetrikam ya ka CRPC ber CPC apo state abi ade berikut di namar balai ngasukwa ban kenmau ka yen badang sian ka don ka kes hapo ka high court ka badai ka kes jong commercial sing wanri wa ai kes persya ya state government wa challenge ya ka jurisdiction lani ya ka power jo kini district ka court jong ka sarkar de ka ai ka ba ka high court ka ai order kalong ba haka order jong ka court kalong ba di district court lani kita ki court jong ka sarkar mo ki kasari jong ka sarkar kilala ban trial ya ki case ki badai apa dan ki tribal ba ki tribal di kata ka rai lani ka order ka ba ka high court badan muram kala ai balai ka high court ka ai ka order kalong halor kini ki notification halor artali ki notification ki ba pani na kalau department na state government hoy aku tu kapur kajinga keren kajungi kalong ba kini ki district council court jungi kin continue kin beteng ya kajing klikam klem ka sarkar kanum ketai yang ki court jungi in ray practically pat menta lemba kani ka high court order kala kata direct na ta kadau ngala ong iti mene ba ki case bobon menta ibadai hapden tribal kila sedang buat trial hagi district court ke bamut court ke sarkar tena ta kadau nakal yang kecengang aku ban tentu iki isi oh ba lakumnu ban seek ya ka legal advice jongki legal advice ke jungi balada kumnu ngihap nak council ban challenge ke ni ko order ban challenge ke ni ko order nama nakal yang state government kala ensure ini bakanung kata den rekum bakalong menta practically pat di district court ke sarkar menta kila trial yang kini case kepada yang tribal kumba kalau mensua yang case kepada yang pada yang tribal dengan di district council court itu juga trial dia tak ada Mr. Deputy Chairman ngasukia yang kini beta dan kalian datang tempat yang isi waktu sobha kat sini Mr. Deputy Chairman sangi niru ni sokya pada kenika benta kebelawan rak di LO nak kalian ngetai penpensko hangi habide bak kajing syak penduk board kayu bisyar jong dis council kajing syak keni no ya ka board ke ikhtiar de kendiat shua ban keren i deputy CM bade jong kalor dan pensko ya ka nongrim jong ka isi ke pemta ban ya trelang bat LO bat kalian ngetai hakabide bak keni ke benta de nilai so bekiladon ki notification ada sarkar jelah ban bha ikut kontrikam habi di district court bat ki pat ki court haki subdivision te nakaliang jungi niyo ekabor jongka judiciary niyo ekabor jong essential khadal apo council limba ka 6 schedule apo ka paragraph 4 bat ya kani la aibor nganampulian maka jrong te ba halor kani ru nginem dai ban kelat ba gidon ya kanonglen baskem bangiyo eka board syar atau board bisyar ang ni po council de details senga IT deputy CM bari in charge yo kalo
enjoy ban pensuah ni but nak yang juni ke isi ba mentaru ngin budin pada kumno ya kabor ke ikhtiar ke bela ai hangi limba 6 schedule haka paragraph 4 kanam dei bendu ni baik Mr. Deputy Chairman sir. So Mr. Deputy Chairman sir, paniban raplang ya kai ko nongyam juga yeng la clarify ini kita dengan discussion of a project by day but administration of justice apa sam jong ka kasih la Columbus District Council ka jongi nginong concern ya kai para prinsip udah nongyam jong ka yang keteng bawang bagapur mentai kalau trial ni case tadi para tribal high court bagi kriminal ya kan dia katanya hapan simkia ke council tingkat komiti di khot juga yeng studi kesemansa nomor ba kontradik ya ke pengekiran ada conference kepala khot dan state government ada ba ngabo we jingkali ngomong isu ya kan dia verification. Suppose now, para tribal kia tempo mano bandil. But the ban is no conference that you know. No, this is also bukan. Kemudian kalau persa ya ke kebanyakan nak berdiri. Mungkin khot jong kaya. Nyumdai ba ni klaim defend, klaim yada, ya ke interest jong ka bisa jongka disikonsel itu. Ya persiang pada excited bala. Pengadaan mau mahal tu abang buat kau jingkeli. Ya download ki, law secretary ki, advocate juga government. Abang buat kau jingkeli kelong ba. Lada among tribal. Ya tunggu mana bandil hari berkena fight. Jong bandil mapi kat disikon. Kira ka high court mentah. Katrali kita mungkin ni cases. Or in happen discuss legally gitu kan, happen shame opinion di propon, ada lagi given appeal haganu kombu, ba mak bandu awi, ya ka bor jongga put kecung. Yang terakhir kumpulong siam, ya kadang ingin simkia, dia jumur lang batil khot jongga yang yetai, yang sebesar, officer jongi juga expert hangi. Nang ba nom dua wi. Sebetulnya semua kadang buka corporation kepada lagi yang saya ibu kat di sini. Apa yang bahang ya kiri taiba nang begin suatu ia konsep jong bisa. Nama lagi du no ia ka bisa. Ia du ia bisa. Maka sensar saya lang ba bisa. Balai kini ki reflect na du ka instrument of accession annex agreement namar ba. Niya yang rengkat kumbolong mo sijur bisa pada sisa. Jangan ini habarkan saya berita ada state government nak ikut buat ada sokat India. Pada bisa ke di banyak yang pada sisa itu. Terus langsung orang ini insimkia, inhapan ya thok sih government tu, punya song meeting dia nak season pada ipan tu ya proceeding jadi minutes, pada lari ipan jadi minutes. Jom satu conference kami along lah, nang ba kan nom du awe gerai itu. Dari nama kini kita legal matas, ngatai, kabah baginya keren dan eksau kontrol. Nama tenten kabah ini kan sebar sesulok. Jadi kini nong sayang, ya kini kini mat sudah berbatawan. Kan nom advice, kan nom appropriate hani. Jadi kini eksau kontrol, ikoi pada sini tay kami, ringkat pada sortar, ringkat bagi dikot juga yang ngatai, nang in protect yang tapi syah urusan itu. Kita belum tinggal di Indonesia, Mr. Please move for passing the Council's Autonomous District Council budget estimate for the year 2023-2024. Mr. Chairman sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that the Khasiel Autonomous District Council budget estimate for the year 2023-2024 amounting to 253 crore 12 lakh 59,690 be now passed. Motion move is done.
The Khasi Autonomous District Council budget estimate for the year 2023-24 amounting to 253 crore 12,59,690 only be now passed. So the mission is carried and the Khasi Autonomous District budget estimate for the year 2023-24 amounting to 256 crore 12,59,690 has now been passed. The point shows consideration of the Khasi Autonomous Service Rule 2023. CM, please move for consideration of the amendment rule clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Autonomous Council Service Amendment Rule 2023 be now taken into consideration clause by clause. Motion move is that the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023 be now taken into consideration clause by clause. Since there are no amendments, CM can move clause 2 and clause 3 of the amendment rule of the same at the same time. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the clause 2 and clause 3 of amendment rules to stand part of Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rules 2023. Is that clause 2 and 3 of the amendment rule to stand part of the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2022-23. So clause 2 and clause 3 of the amendment rule are now part of the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023. Please move for preamble, short title, application and commencement of the amendment rule. CM, please. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the preamble, short title, applications and commencement of the amendment rule to stand part of the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023. Motion move is that the preamble, short title, application and commencement of the amendment of to stand part of the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023. So the preamble, short title, application, commencement of the amendment rule are now part of Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023. Please move for passing of the amendment rule. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023 be now passed. Motion move that the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023 be now passed. So the Khasi Autonomous District Council Service Amendment Rule 2023 has now been passed by the Council. Mentang the point watch way agenda consideration of district protection and prohibition of the Khasi Traditional Medicines First Amendment Rule 2023. CM, please move for consideration of the amendment rule clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 be now taken into consideration clause by clause. Motion move is that the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 be now taken into consideration clause by clause. Since there is no amendment, CM can move clause 2 and clause 3 with appendix D annexed thereto of the amendment rule at the same time. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 and clause 3 with appendix D annexed thereto of the amendment rules to stand part of the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rules 2023. Motion move is that the clause 2 and clause 3 with appendix 2 annexed thereto of the amendment rule do stand part of the Khasi Autonomous District
protection and promotion of the Khasi traditional medicine First Amendment Rule 2023 kayang menjer. So clause 2 and clause 3 with appendix D annex thereto of the amendment rule are now part of the Khasi's autonomous district protection and promotion of the Khasi traditional medicine First Amendment Rule 2023. Please move for the preamble, short title, extent and commencement of the amendment. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the preamble, short title, extent and commencement of the amendment rules do stand part of the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rules 2023. Motion move is that preamble, short title, extent and commencement of the amendment do stand part of the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 kayang kemudian. So the preamble, short title, extent and commencement of the amendment rule are part of the Khasi Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023. CM, please move for passing of the amendment rule. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 be now passed. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 be now passed. Kayang menjur. So the Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of the Khasi Traditional Medicine First Amendment Rule 2023 has now been passed by the Council. We can report mentakasmi kata report dari report of the select committee Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. CM to present the report. On the Mr. Chairman, sir, on the advice of the PM, I beg leave to report that the Council in session has referred the bill to the Select Committee, which has, after convening several meetings, has not been able to complete as such required more time to examine the said bill. Moreover, with the changing circumstances, the member of the Select Committee may be reconsidered. Therefore, the matter is placed before the House for consideration and its decision. The report is placed before the House. Mr. Chairman, sir, namar ba la restitute ya ka Select Committee ha session ba lalai no but impala ban pendek di kam di belasanya ada ka House na ka banta ban pendek ya kartu kan ni ki jimbit tinggang jongka Khasi Inheritance of Property Bill 2021. But the number of berem di dalam sanut on remote dan top ye ba ti bukan kopor kumu chairman ba pensiun kumu leader of report kumu member ba polling do kumu hot jongka Select Committee dalam kan ba chairman kumu hot jongka committee ba Charles Marngan ba Baganan Sosial karena daw iso bala kumu bagi di konstitusi yang gani. Jika dia kata tanggung bagi ajimut esok ada House lagi yang suhat kemudian, asal ajimut bah terkayang kemudian, Chairman Inlong Siam juga Khasi Autonomous Council, bah penyai Siam nanti Inong Ilam juga yang ngetai Inong Report akan dikasih komiti, nanti ibaroni bilik dua orang memuai lagi tempat, dan untuk orang bah untuk lang di Siam, pada kalau baca legal matters na pagkakanyari. Dapat tanong na po yan na? Apoy na sukwa ban ay jimut na karay na kaliang yate na tentu na tentu ay last away member na kaliang kalau disuruh bagas strength dengan sila kumti kami bantang dengan berbuat nasuko ba angot na ko ako na kaliang nung natin ay propose way for what na kalso. Karena propose ya iba tinggal
Ito isu tu ane dari parti mendekar parti ba itu tu welkai kumpi dikot bantuan ini sih naga yang nyetei jadi don sesawut ambil lagu lupa isian DPCM buat paroni lalu lain itu don dam stamwe karena itu itu kan di berapa kali apa stamwe cuma dah sering kan belum review kedua Emang dia adon chairman CMLO Arbindo TCM but tidak along remote angni. Yang ba kita jemput yang lagi ni kami dan Pak Lampang Pak Charles Mangan, Pak Paul, Pak Ganes project mana? Jemput tolong tahun ini bermain tentang chairman mandi siap support nagalan nyata dan armut Pak TW5 Pak Iwal Khan balong lainut samut Pak Roni Bilengdo sangut mga Desaiwe nagalang nyata ila sa hangiran Pak Lampang Pak Charles Mangan Pak Ganes Shan nagalang ini pada kabaril iya ajimut para mangingito ajimut Anak kalian pernah Mr. Chairman sah, ajimut sebadan lah kalian di Chairman Pak nak legislatif. Itu mereka layu ki member juga hasil komiti, nakhamai CM. Sorry, Mr. Chairman sir, I'm trying to propose to member secretary juga hasil komiti. Secretary ni? Secretary dulu? Sekretari isi terang lo, Nakaliang ibatin di pawai ke sini, nak ini, belum kami lagi dengan anak propose no iba matil. Kalau nak try mau di rumah Pak Martel. Ini gilong member juga ini hasil komiti, chairman CM, atau dan si LO, PTCM Iba Arbindo, Mbak MN Mbak Charles Margan. Ini gilong member juga nakai office secretary hap cindu ke estate lagi. Itu orang yang yo ni member juga hasil komiti, jika yang ka menjadi ni ka ini member. Untuk layu ke report bagi OJ members tentang poin Malaysia kebangin yo penuai ni ke housing report.